Hakakat tarik jeleu arah jar arpuar. Kirunar kibom syamla itu kilaprong ya kedukan di mobile hamot pran. Barong ya bunteli ki mobile kentub ya ke box jongka CCTV. Katkum ka tu uba ribal pariat periutrai jongka Samsung Textpack kadukan di mobile kabadan hamot pran. Bakane kala jia ka performance step kumbasan bajia duna IA. Hakaba kirunar kilapan pai kitala charter barong syapo hakaba kilarong ya bunteli ki mobile kentub ru ya ke box jongka CCTV. Habai keren berkinong tok kubor ulapan pau gajing banyau. Halor kane gajing jia. Bakumno kita kirunar kila banle ikane kam tam hamot pran kabadai kejaka baki pulit CRP kiju pahara man kapor. Ulong bawat hamot pran dan syakdon kajing syatu syatim kano tamle yaki we kijaka. Halor kane gajing jia. Marmar kila pentipno syaki pulit. Badmenta ki pulit kinang penlong kajing tokit. Porte ngintip iki porte nama ba pun mentang step tinggi tip kuan ngintip iki namari main dong di sak sejelong deh ketemu dengan penting kami ngelayu hanjia gitu nomor sekali kami yang itu nomor telada kumhangi po bukan dong kini kami nomor kadang satu pinong ngin sigi bas kendong seperti lat bentuk besuk kan kini nakalian kami request nangis kemat alat banjia gibi dukan community kanong safe site banyak kemat kami rom safe site dukan ki belong community ki hablong husiar bagi try dukan nangis kemat ki haban ono habu security maman ke dukan kami ini ki dukan balong ni balak ni security yang ni si mit kami mod kan kang jia te banong kendong slot besuk te kin yo bentuk te Kumbakan atuli ba ki mobile te labun bi bro company tu lara lut te lalu bro jeng company bro lara lut jong nang itu mentan ini pak kan nak yang company kelas latu yang jong Samsung company jong ka Oppo jong ka Vivo jong ka Tecno jong ka Lava baru yang company yang mengapuk jibaran bro lalu Redmi Realme lalu mat high range pan low range lalu sampel aja tangki aksesoris ki pemla ibun kan lagi bro mobile kira lu mobile lagi box kibu apa takado manta nyimpan rung sopo mana kali yang polis department ki wan ban yu orang pet nyimpan nut bandung sopo try pi menta ki ino na baro marna dayet amin kemat dia mengibu sata na igi box antero kila shu bo igi box madan ang katahi CCTV kamera ngibu ibu CCTV kamera Andre nga try CCTV kamera gilalaw yu main box kila shim main box kamdan sa main box ante niredan tang to main box tela layo kulak di bawah dan CCTV ini jan patiwa ibajan tadi jong ka government ni mo jong principal ni bobuan ni mo kan mo show na katay na mga katay ka CCTV try kalalong focus kani kami hang ni mo kan min hang antay na kalian jong katay try nga hook inyo ay gitu kiba ya sini mobile na yang principal men ki try hook itayu te try ngin lap ya ka mobile ni sayo Aduh mentate ngiladap ya keren mentan yung gimusipay isagi CCTV yung dengar nga la request ki ngomba
Ang iba gidan jang CCTV gede ko sadar gidan gamin yo kimo. Nang pin pet tengah orang check na kata kayu. Sai tik dik la check ni sai la kan yo. Kata bingang ubi mentan ni kata kaju umbi mentan. Di kumbulong mau ubi kini gede gamin main motor gede gamin market ang ni. Kami kami market bahaba kadang ke patrolling jong ki polis bagi orang kadang kadang 24 hours mo patrolling kani mo mokar sedikit area ke balong bejia ke commercial area kani ke main mat pranang ni haba kani ke main mat pran kani hang ni kadang jia bah kani kemat kipen pra pinong iba gikan iba situ kendong short kini ikan cukup no kamu dia gini bu ini patrolling kemudian jengmut ban bu ini patrolling kami haba nang satu kemudian jengmut rupan bu patrolling bah benar bu patrolling kami ni bu patrolling tengah korba ya dia ba jengku mayu community po dan bu eman safe side police department ibu man taban pek ya mi ga gini gitu tim komentar pla he gini gitu game jeng penyapur yo jeng yo jur ndai community por pla dei ban yo kumne gili olat amin kani mat frangi olat mantu kiba bengkel cukup no bi kata baik pak tip ya kata kata bi tip ba impat hadu mentat impat dia nama nak polis hadu mentat impat wandik tegi bawan ban le pin ngapo hadu mentat impat rum apa dukan tu impat tigi ingin saya mau saya dada wan yang apa polis department ingin saya cek apa dengan saya tadi anak ini petang ingin ya yo mau bentek ini nu kitiar di mobile kuno bisim ayo kan tip tu mentah miru mentangi kumui ke stok tebaro di nigi jeka penipu mobile mendong ni isu mobile dan tangi be lain mobile taruh datang company Infinix ki palai Infinix mobile nya IG like Indian and the rest all brand company la ralu